dari nang kaiya tanong isay ko pagtubayan tanong mga ulama so kapagabagay sa mga wasyan kung dalagilagi magkamula mo ang lagi na Ramadan kaya spesyalis kaya murwakan badayan na mapya murwakan na kaya na tumanay din na pangingindaw kaya mga babay ka Islam kadalabi si ko berpinan kasih Islam ilawag tanong din kaya microphone dayar dasa nagaw ki Syekh Alim Abdul Basit Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala sa'iril umam wa hadana lil-kitabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar alladzi tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Bagaimana anak terguna dapat kaya bersua bersih lagi siapa yang mengaku musyawarah dia keluar susah mengatur benar. So kadang ka mga wala sampai ground zero na mandidikan na lang mo siya gobyerno ng abyago po sa gera. Lamang ng langit na bagay kaya na motor ako baliburan. Na sopan ako na siya sa crossbiri. Ika ka na mga ganang ko. Kaya nabi na tanang na puja web kaya kuna tama sa krosi. Kaya benar-benar sangat yang makan dalam. Yang ada perenau. Kaya na di mabibag kita naman siya na nabangitian. Kaya begitu motor na gilang yun. Mabar sa mga sina sobra ko sa tar. Nabi di YouTube. Allahu Akbar. Yung mga pagalang ng mga ulama, yung alim sa iyo, yung adap na siya pagalang na yun, aguro. Kasi, panurugan na siya, madaya, yung kaya pagalitan mo, na sobra pa niya sa mga pagalian yun. O, hindi ako kababali ng mga ganto, mga ulama. Yung kaya masa taniman to kataya kebakaya karamagan ay manto uli na makita ko lagi ba sila katanong kaya bulan Ramadan na kana abadat taru mga sahaba mga tabi'in mga tabi'in igira kedakiran bisu Ramadan na maiilayin kadangkiran ada taru kekarata abinawairan imbubuwiran. Taman syadida di Batero atina opama kasos sarabun. Oai nambeloy adaman Ramadan. Pamana ayat pernah kabayaran na sarabun nambeloy adaman Ramadan. Adiran kabay ubakiran makadepos ang kaya bulan Ramadan. Kenapa dia terasa bagi berenau? Sahabat you, kenapa bangun? Na talaboy pernah dikebuka na makaikat din sa manok. At yun na di ka na manok pa kanil katakan na ikimana ka ng muri ng ikabuka. Pamanama pa niya tiyan na Obama karantay na berkuturin na. Allahu Akbar. Man awil akan na yung mga papas lang ikaisya one day niya ta na di ada mga puasanya. Ilay ni man alam na mapas lang ikatiksa niya ta.
Nailang asakan wa mga Fatima, saatan wa mga danto wa mga barikuasaan, natatanas sa mga pasultano. Natatanas sa mga pasultano. Kenapa nga mapipikir kamu ba ka? O ay, kaaya maanan yan, naaya pipikir naman asan siya niya pakadung ko Ramadan. Naaya man naman mga likumpalinan, kaya kaya mga tao ada puasa niya. Niya kapira ka Ramadan na namiyang naman ng mama, inaw nagkakani. Bapiya pa ng magkakani, kamalaya doon. Nadulog, na siya kumili, o restaurant, di ba? Iya manisa ko na kaya tibar katanwa pa sa ground zero. Apigil ang Ramadan na ano pa nagkatol na ka ang mga restaurant, ano na kaampan. Na haram! Sa naman na ka sa restaurant na daw Ramadan, na si pagkakano na usil yun yung na haram, ng nakaharaman. Nabi niya siya dito, mga sobralas sa dulo, niya ka niya Ramadan. Napapainan niya nung nagiyakap-yap-yap di mo. Lagi ako makapasal. Kaya kataw niya nung nakunabang pagilay. Lagi naman siya ang mabuhi snake. Hindi ako nang episili na susupi na kabalaw na urwarwa. Napasang mo makapesang pa na niya manununa yung yun. Napakay na makayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na kami ko makapasal ko man. Nasiyawan ako niya. Ngayon lang na di man rapwa. Pinrapuan na di man yan. Kataw niya na ba gamay na. Sabi niya marami. Iyan ang naling. Iyan na siya kinukanan. Tinanil niya tatanong siya. Iyan na niya kanya takamatarin. Iyan na kanalay makasupir. Na makasasagan. Ano siya niya tatanong? Iyan na niya kanya takamatarin. Mo sa kakagyo. Pagkita. Ay sa katanong na dalas kamay-lay. Katinan ko siya rin niya tayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi na makapag ba? Nandiyan magalawan din niya tayo. La ilaha illallah. Nag-iisa yung maana niya na awid akalat tanong. Ito yung maana niya na di kakapupakaw maangkay agulan na Ramadan. Na ayaman na alitan ang ipagadalit na adaman ikasunod na katanwa iman. Iman. Ito ito mga disuswayan ito. Anong daw? Akala ba ayaman na niya na lang mapadakos sarap? Apakapusan niya ang kaya panibatan. Akataon na lusok kaya panibatan ko po sa pagganero na Muslim. Ikadwa, na kaya baligan. Ikatlo, na kaya pakamarani ka ang ginawa niyan. Ikapat na po kang gaganin sa kapwa ako siya. Na iniliyak na siya ito na Muslim. Na iniliyak na po kang gaganyan. Na iniliyak na amanan niya, nakalakod siya. Na iniliyak na amanan niya, nakalakod pagkasakit. Ita mapagkaro uba ayaman niya na inuga makapusa aba di berpan. Kami katwa-twa. La ilaha illallah hadirin. Itu to mga day. Nadina subas sa tanong akana abalini wa na iman. Kamani ni walini wa na iman kasul usul iman yan. Ayaw ila karon napindot wa na iman. Di na ninakal. Basta matwa iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mga urip mo Allah. Yan yung mga urip mo Allah. Na! Yan kaya pa kau maad yung kaya bulan Ramadan nakati akapagkir ko siya niya, insyaAllah. Nakatawan niyo? Sa kanwa mga Fatima, mga Muslimat, mga Qanitat, mga Mu'minat, o mga Sa'imat, nasa kanwa inyo maguntong insyaAllah gusto mga dato ang mga barakaman. Ang yan ang ultamasan kaya bulan Ramadan. Katawa niyo? Yan kaya akin yung maniyong panakagala pakiwasimba niyo ko Allah. Ikan ni mamuasa. Inibisil-bisil sa mga pamilya niyo. Nasa mga darunupayo. Soal na mga darunupayo. Na ini mayroon pa na yung paniunigat at tahayun. Nakapagtabat niya pa sa Quran. Lagi niya pa niya mamuasa. Na ini mayroon pa na yung pasungit yun. Ano kaya mga seminar? Na insyaAllah, nagkabakay ang mapadakanong kung mga tao. Aiburo Allah sa pangkatan niya sa anuman agama. La ilaha illallah. Naman kapag nakaskaroon sa partida, para di ka nagkada sa bagay. Kaya nakapanya ko, pag nagkatasan na sa bagay mga bagay na lagi na pumakinig sa anin. Ako pero sa padina ba yan, ano ko na aliman niya, kung marunong mamakinig ito, tingin na sa kanya, pamakinig. Adil na batagin sa mga ulama, kaya kung pinagkita kina nakabenar. Adil nakabenar, tarong nakapatay ko.
Tabirkan wa mga bayno, bayno dito kapatiran. Nakakuarkan hukuman lang. Igilang niya kaso kasi karumang kaamama na betul siya nakaman. Inutiga ka nakakuar ka mo. Ituturo ka mo si karumangan niya panamagangan na sobra sa galata. Na ibigay ka na niya subat ka na, doon ka dibugan. O ba nga dibugan na, never mind. Sa ano ba kapagawa? La ilaha illallah. Kakuar ka hukuman ng mga boy. Nakatya sa isawa na si Bagirkan Allah sa kapanan na buntaman niyo. Kung Nabi sallallahu alaihi wasallam binasin sa kitab kata alim Zainuddin. Ayat betul Nabi sallallahu alaihi wasallam natigna man hadara majlis al-ilm. Majlis al-ilm fi Ramadan Saduntul Nabi Syakau. Ada dua harus tak? Ada kita anak belakang yang sini orang masyarakat harus tak? Ayat mana yang mengawali pada Allah Subhanahu Wa Taala antara Peter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti nasyadun syakau adu marba kodarpa. Apa pergenalan syaitu majlis al-ilm. Majlis al-ilm. Ayat maknanya nadarpa. Apa perbedaan syuhata agama Islam kan yubaka ala ilm na ma'rifah pamangasa Ingles na frater naon magtatan duluto ilmu agama dan Islam na saluto nabi sa dumarpa kung ano yun apa perbedaan agama Islam na duriba na sa Allah bikulli qadamin kataba Allah ta'ala laha bikulli qadamin ibadah sana na berkesyurat wallah abagian naka abae udina dato umani sadaqadaka namaga salungan umani sadaqadaka na ayaman niyan na sarabun asib basik wallah sama na yan hindi lalagarakan namun tanulugan lagi sama niya pwede ka ba minilista na api apa na pwede ka na ayaman na niya na konsyerlir niluto kami ako subadas ka insyaAllah mana-mana gede-gede dia telah hidar pakai saya bulan Ramadan ini mati apa kita masuk Islam na umat salah kadakatu Nabi na berkesyurat Allah asal nasibat Allah na sama na napamakan nila na kalabasya na tanuga ito sa lakad na tanuga ito sa lagu asimba ang yung pasal Allah pag-isimos ka ng mga Fatima gagagani ka tanuga ito sa lagu asimba na nasta pasimba para kaya Allah yun na mga nulong apya na mga ulama yun apya sa mga awliya ako di kata tanuga yung mapagdadakan na tanuga ito sa lagu nasa sungin buwan na tranay na na tuminigan na sa libargan ko kuni na balakak nandiyan sa ilan nabapanagila kaya nila sa tanuga ito sa lagu kemudian orang masa taniman tuh yang kadang-kadang nakapana belah. Gua pengambil coba taruh pakai modul. Tapi orang doban abas. Oh, abas kan orang apa tim? So siaran itu. Oh, nah ini maknanya mengawali pada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Antara bisa disebut Nabi. Nabi Nabi wa man dama ala jamaah fi Ramadan. Na uman sabit sa taon tuho Nabi abagatin beberapa pada persambayan abara juma'a sisa masjid aulan Ramadan na kataba Allah ta'ala lahu bi kulli rak'atin Madinah na berkesyurat Allah abudi naka uman syarakat sangkutu asambayan ka abara juma'a sisa masjid aulan Ramadan na satiman asyiti Allahu Akbar. Pamana di bara Jumaah sama masjid bulan Ramadan na uman bisyara kataka na di bangasati manasiti. Na di kana nasati manasiti ko surga Allah na ayat kalaian na takapansyukuya sa mga sakulu. Siti na sa surga. Na tiga mga alim berbeli kami Allah kaya Allah saja dibagi-bagi Allah berbeli dia Allah balas ada dibagi balas nah mabrur kada sebadas oi ai begitu Allah asa mau surga Allah namanya alala ya alala surga Allah paman ayat surga kok surga nah di mana ini bapak ke asabi amin untuk penantiannya orang anak berani
Nah, dia bilang ya ada nesmo dan dia bilang satu ini. Ini Pak Guru dia. Allah Akbar Allah. Bagaimana yang susah surga? Ayat yang patut mangkak surga apa mana? Namanya makan dalam Abu Balas yang berkata Allah. Nah ayat aku akan mangkak. Bagaimana Balas Allah? Nama berkata akas rumah amanakah. Berkata akas rumah amanakah. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا دَرَجَاتٍ. Biar dia itu bahasa sebagai musabah dengan apa yang apa kata. Isali al-Nabi, lakinna inna ahlal jannata lam yatahassalu illa 'ala as-sa'at marrat bihi lam yazkuru Allah ta'ala fiha. Mata'alatu Nabi asma'atu syurga. La da'amiran bibuku, da'amiran bibuku. La yabutu Nabi ajib bakirwiran. Asasnya belukanan orang dunia dari Nabi terintah dengan Allah. Ini syurga. Nak kata nama Ali. Na umaitu wa datar susra ma'adna matagul qawm aqam bawman. Na rata binawa naqamku. Na kada abatu labi syurga. Na ayat tu Nabi. Ajib bawman mga tao sa syurga. Na sasumya na kira na ayaman yan. Na urasan ka niya. Na militar bilang Allah. Na tinigaw. Uto bibuya pamakala sa sipabe. Ini mana meron sa mga seminarame. Ika militar tahajud. Kata na abadiyang bipampatan na imagar kami Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Inu niyang makalala sa surga. Na magwakailangan apakalaan nakasmamala ka. Naman abala sa imagar ka Allah. Asal juga ke surga, napabakalan Allah. Kagimana sa surga? Ati ka, mga alim. Sa manutulog, napabakalan naman, napabakalan ka. At kung Nabi ay akala o mga tao sa surga, natulog katuli abihim Adam, 70 zira'a. Ayat kung Nabi akala o mga tao, apa mga surga tulog Nabi. Ada terkala o amira na sa Adam, api tupulog ka hasta akapawiran. Dikebakai apakah maka surga di kanaka. Kaum tugas kairan mea lepeka. Paman dari surga sa surga kanaka kakan nuang kairan. Nanti namanya kaisa lang ada sa manuto. Na namun tahu sa surga, namun tama na bakalaan wala di manaway. Nanti nito niya so parian laut. So parian laut tama paita. Bakalaan ng manawala. Nanti yang manaway na bakalaan wala na kakay tiya. Tadi pengalaman malah supaya kadang-kadang dia katakan sih dah apa yang itu. Ayat makna ni memang oleh Allah Subhanahu wa taala sana nabala sana nabala. Nah, antum ini sebagai nabi. Latina man imra'atun tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan. La wala sawa'u illa wa ma'aha Maryam Asiyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadid sabain. Sadid sabain itu Nabi. Dina dituntutan atau nanti sacer memeranau. Dituntutan. Sadid sabain itu Nabi. Dipanggil Isya oke. Akapat sesuatu di karumania. Syekh Ramadan, patut Syekh Ramadan. Sadid sabain itu Nabi. Tuntutannya, pagilubanian, sa kapag sesuatu ni karumannya na mama, na atong Nabi abanian pada sa ilong atong Nabi, na ay inumparin ko surga, na Society Maria pag Society Asia. Ang siya talagang kabini yung ipagpagpariyo siya o Maria pag Society Asia. Pakatanawin niyo mga gusto yung mga niya na kabayari, mga magpadakanulong. Na ay mo kakamanin, ay sa itong Nabi. Na pagkaswatan kasi karumang ka ang mga ibira Ramadan. At yung bagaimana kaswatan kay karumang? Ari sa tanong. Yung bagaimana kaswatan kay karumang mama? Kadibo kaya pa kung maayaman na niyan na karumang mama na puja pa dia manyaman dia na. Kanya masa sekte masiwa, abot mo siya niya, nami alam kabugaya. Alam makakabong mo ito niya suwate na silopina. At kita siya isulida ka na. Dalam sa prisil kasi karumang mama. Naari, tapi dia nanti video saya sudah terima bonus saya sudah. Nanti mami karman mama kaman pada lagi. Atau nonton kaman pada lagi nak menteri. Jadi waktu itu saya lagi kita sudah lama atau nonton perawatan. Allahu Akbar. Namanya bagi rumah bubu ya, nak kata cote para nama pada lagi. Kalau mengira sekarang sudah ada. Tapi apa kawannya? Wah, kenapa dia terus nak kau dulu?
Kaya kalau makisip si karumang ka, namanya kapiyan na ginaway karumang ka mama, nagkapakyan niya po mga tabala si Allah. Nakagiro ka manabayari. Anto nigili na siya, anto nigili sa mga madalalagin, anto nigili ano? Adugo, o biyaran, o biklaparan, o bisyawawan, o pagmerito. Nadi po kasi ko na pinagamiya si karumang ka, namanya suwa-suwa taraka mama si karumang ka. Nasi mau si karumang ka mama, nasa may magjamito at adik tata. Lagi di sini nagulilang buwan na adugugod. Nami ako ang kapmas subad Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kasi Ati penting ni kana kay karumang kakapa ka surgayan, nanti kang kababubay sa kapagsuwatan ka, ikarumang ka mama sa kaamanan ni nakapa ka surga ka. Kaya nabigiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul Nabi sa surga, nasa mga tao ang mga baraakan, akil. Al-Aqil, mga tao ang mga baraakan. Likulli shay ma'ala, wa 'alatul mu'mina al-'aql. Tula bi umani shay na adil, li umumiyan ko shay aqalin wallah. Na ayatul Nabi, ali umumin, kuda tayo aqalin wallah, nasukata tagurabaw akal. Basta kaya baraakal ka, abaraakal ka mapiya, apabulakan na kaginawan ka, akapakasurga ka, na di na ni mga tao ato sa surga insyaAllah. Ano ba yung mga baraakal na mga tanan siya? O tangan-tangan din ba yan? Kaya ko'y pag-isira ka na 4 piece, na 4 piece. Dahil tema na nga 4 piece, nakagawa tema na bibagat to piece. Yun na, pwede na rin nga 4 piece siya. Lagi na ko siya nagawa tangan nyo, nakikawatawa. La ilaha illallah, nadi mangulit ng Allah. Eh, mana niyan? Isyanan, adir kaya, pamanakya pa ko mga adir ka Ramadan, namiyang kalala, aawilan niya namiyang makalala fadail. Yang makalala ang mga kalbir ang mga balas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayaw pang magbalik po ito, ayaw manan yan. Nadiyo po ito ang narurupa, manisya, dan isya na dituluga sa amal, ada man yung kapangalaw paratian yang Allah, at dito ko niya kapya-pya, ang isasorwa niyo po tiyang manan yan na awag yung bigiran. Awag yung bigiran, ha? Igiran ta, sabi ito ang subay, alam mo mga lebaratian Allah, mga lesibag Allah, na niya kapya-pya, ang isasorwa niyo mo tagal operay. Dia tadi mga abay yang mga binatang. Niya siya na ano man na kerumay. Bagi ako pagpabinda nga kerumay. Tuminida nga bobero. Iyo kumabu mama ang kaya sa kwa kenwaan niya sa Marcos. Iyo kugi. Tapi bulengin na din na Marcos yung anak niya kadabarakan ang kaya mama. Inantunan ni Suel na kanang yalaman sa Marcosan. Namapit kaya tingin na pipita kami man, namagutom kami man, nagili kami. Nanto na ni Yeso amay kay pipita, ada pipita na karumang nagubay. Inusakan na abiya niya ko niya kapita, na abiya niya ko niya kauto. Na abiya niya ko niya kagabi na katigram. Nanto na ni Yeso kaya karumang na amay, kakayamanan niya, napita, ada amay niya pipita. Yan ang nabarna kaliyan. Agin mo makan nabarna kaliyan. Kini ng mga niyo, luluga ka na kinainam siya man yan. Para rupa si magpatatalungon, kan rupa si pagbakakan, sa taman sa diyan makasukan. Yung mga hindi na ba, di mang ipanugangan na kananod, di na kailangan sa mama, niyang arumakan, niyang katawtaw, napakapagabang sa walay, tatagin ko siya niyang makaguba sa walay. Di nga ba siya tanong mabuha, pero watakan niya kabang sa walay, kaya na mabuha na niya kabang na walay. Kanya makaguba, igira dito mo gano'n siya sa kinira na di ba sa walay. Sama nito na igira po bisyo ka, nabulat sa nakasulim mo sa walay. Pero matakan niya kabang sa walay. Kalawang niya kabang sa walay, napatan niya makagawang sa walay. Sa dyan yung kubiyagan, niya makagawang sa walay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi bakit tadi sututul? Tingin na di, yung pagkita na kamaya ko. Inong mga dayo, pero naman siya sa karma ko. Balik kapasi ko mga lukas kao. Ada bakar ka mapulikan mapita. Naino ko ko pagkasawat at sumasawat awaya. Kami ay sagawin na sumanakaskagan. Tingin na di, yung anong tero na kami kakuan na tingin na di ang arma kong kabus. Di akong kabus doon. Tumatira ko ang matulog. Wala akong tero. Iya akong natatok. Ay ako na may pikiran ng mama. Jadi na pupuluntuntan. Napumatay na mo sa katawa mamaharaw. Adi na pupuluntuntan. Nakagay mo pumatay naman kasi sinang mo tawaraw. Tiga napakahit ng pamatisakan kagin kaprangin para di mo tubis doon ay karma na bubay.
Masuk nak mamati kepada dia yang begitu. Umang abang yang ini nak siapa ya? Cewek ni sekarang mana nak untuk dapat bebek ini. Rumah pemerintah panggil mama. Tiga ngaku bayar, nari no kanan. Ina tu nari. Atau nari. Balik lagi nak siapa mama. Lalu dia berkata balik lagi nak siapa mama. Mama dia pulang kerana kita. Oh, nabi dia yes sih. Balik lagi nak siapa mama. Lalu dia berkata. Oh, apa sih kalau dia nak siapa mama? Tiga ngaku bayar no ngap bugawa. Inu khangap bugawa bearna miyasya akharka. Lemana miyasya akharka. Awan apa jangan alam yang historia. Nama dulu ke arcawara. Lebih ke rumah. Tiga kaya mama betul dia kalau lagi lagi nak siapa maka. Lagi tiga nabi bugawa kongka ada sadakar kan nama dia kopi nak siapa. Kan dia kopi nak siapa. Salah dia bugawa aku lagi sadar isu lagi dalam. Atau nama bunga bubaya malai maratabat, wahai maratabat apa nama betul kasih bena sakit. Tabangnya apa? Macam orang yang nawai. Oh, apa yang pernah kasih juga nasi bubaya dari tempat ni. Agi suka nama dia kaya. Nah, tiga kali aku bagi dia buah aku, akan aku pagawa. Mana ni aku kena siapa? Ini pun nak dia liu. Nak aku dia bagus karumani nama mama aku, obey apa yang kau yang karumanian. Ini namanya kan dia suka bubaya. Ya luar mama. Ini baik. Ini nomor tiga. Nanti kita kasih pada sulit kasawalai. Nah panggil yang kah? Itu wasulah kaya walai. Nah sadin sapet kebobaya anak kau. Nah berat senaka, nah balik menaka. Ya mama sinaka. Saya kebobaya anak kau. Saya walai. Nah berat senaka, nah balik menaka kita siapa? Nah tino siapa kau ngapa? Asal siapa kebobaya dengan saya walai. Berat senaka balik dengan saya. Siapa dia aku malu? Nasib juga ingin panangaruh saya karumani namamu. Nakakaptani na barupani karumani na pada dari karumani namamu. Tinggal mama itu sakit ni kedarus. Itu sakit karate saya mau. Lagi tinggal di terluka. Saya sempat kebebe nak sana walai, di belakang sana walai. Nasib ni kayak pakai walai. Makan kau kami yang kasih kerja karumani namamu. Lagi baru ke arah baru itu nak bersyukur. Katawan naman tiyan na ayaw mananin na ino ako mapugawa. Ang amiyang akan diswakan ka. Mapipikir ka. Walay mo di mo mayabilang ataw sa surga. Mapipikir ka ng ataw na ino ako mapugawa. Kami na lang sumaragas. Lagi magpapikar na karakan ng mabina. Lasang mamalitin kita usyama. Alam ko na mapakahan. Ayaw mananin. Lagi mo ginawa ko siya. Akin na mo sa akin na mo na usyama. Lagi magpakahan. Taro, kasunod na masigil ang sama antar masih makanan. Mereka beberapa berapa kita. Nak kami mau baca nama Arab na anak buruk suara dinamatan nama yang beberapa bilang atau apa namanya berapa namanya tak. Dan yang mabunga yang Arab namanya taganya Arman yang daripada perjanjian mau. Pemana itu punya nomor. Kemudian sungai mabunga Arman yang makin tiap jadi namanya. Tiga na, balik lagi kami yang siapa? Kami semua ulang. Tiga na Araba karmanian mabu na abu kanang duit pagi di siaran. Tiga tu masuk. Yang kau lu, karena sangat ada yang kayak siapa? Dapat kawan aku mana beli ngopi nak siapa? Tiga na Araba ini di siaran. Kemudian muncul dia betul. Ini nasa saya jangan bukan. Oh. Tidak pernah orang abadi. Itu lawai. Sama manusia pun tak. Mari lah mungkin kamu siapa? Nah ini yang kabar dia nanti ke Araba. Apa? Wah kamu ni kita harus siapa? Tuhan yang memberi kabar kebebasan di karmanya Araba. Nah saya siapa kebebasan nak? Saya kaya mana ni? Nama lain. Apa yang saya nak beli nak? Napa kasasala gede no Araba mama apa yang memberi kebebasan? Biar orang setenarusan luwe naso saja dia. Bila dia bumanit kebebasan sangawa yang asalnya kan yang kebebasan nyawa. Aku berapa namanya kawan-kawan yang video dia lah. Dan kita suntikkan apa ia tabirkan. Nah karena berbaya bilang atau bilang. Dan yang membaca sebab dikirakan banyak. Isaatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abai atau sasurga wadul nama ia ayam maknanian na pamana maridaan masabar wa ia ayam maknanian
napagkagagganian suganian tuhulali. Ida kadaba, igira tuhulali at kararangitan. Why? Uli, napagkararangitan si karmani na mama, ayat kararangitan. Na si karmani na karmani na mama, nakubay si karmani na mama, nakapagkanian ko na rin karmani na mama. Hadi, yadika, wa fi yadi, iinalimang ka, agulimakan, na imanto, nakapatan na kanalimang ka, na la, iyakadil amanan yan, na buka na limang ka, sa taman sa di karakamay na akapakami at ginawakan. Sana na babe, abin tugulali, maragul na yan. Kenapa lang na mga babe, nabili na tugudo. Akhirnya lang ita siya karmang ka mama. Nanggaw ko naging ikabula babe. Akhirnya pa nakaalimang ka, lima ikarmang ka. La azuko ta'am. Ay, pitar pa ng nabi. Nakakasyo panganan ka. Hindi ka pera rin ka siya karmang mama. Hindi ka pa sa panganan ka. Natika ka kaya, adi ka manang panganan ng uli ka kataami. Namatang kawawa ka, kaya lang naiprit ko dunia. Nasokon, lawig kaya bersaya mana niyan. Nakakila mo niya mga pakapiyat-piyat ginawa. At kinakamuhan ako ang yabuhin. Sa amin sumasya na mama. Ang datilis mamantikan bago. Matang ano lima kapiya ginawa. Naman na bila kaltadino. Tabir ka ng mga pina. May di kasi karumang pag-ubertira ng ita. Namirang ikaw. Nabi, kung na siya lang lubad. Nabi, matukan ako. Allahu Akbar. Dapat. Yan ang mga pagdadariwa. Mga bilangan tao. Inshallah. Basta abad ya bilangan tao. Abara simbat wallah. Abara aman wallah. Na mata na benar sukater mga lustan digir ang mga bayang tao na apya din nakadatuloy karumangka din ang posisyon yan na pagkadato ka na pagkaposisyon ka kita mo na sa posisyon si karumangka mama ibilas ka ba binabina nga tao ka natabingin mo si karumangka ako na wala ito kanaba mayo na pimagunog din ang yung mga kumadaklatao di mabulibakas niyarabu-rabu dati araw na ka adik mayor. Pagka sumapin ka, may kanada din, dito na kasi meron na ba may orang. Dahil akatin ko nga sumala ka lang ako. Nga mapay ka. Mayroon siya kini. Nasaan siya po ba kayo na nani mayroon? Oh, mayroon. Nanya dato kasi karumang na ba mayroon? Nabalibyo na mayroon. Baka niya kapamuk. Mayroon siya kalabos, subon. Hindi na ko makakalabos kasi katris. Nanya mayroon kasi karumang ka. Allahu Akbar. Sekarang mga bay, naabiganin ka kay karumang kamama. Oy, naumatir ka na ditibala sa nakawala. Ay, po na ba yamanan yan? Na siya karumang ka, na niya karala agalikom, na siya manaka, namadagala taurong, namadagala mamaw, naubang ka ko apagro, naubang ka ko na adimana, haapya di pagito na pagito sa katero. Basta ako nakaliman ng kadato. Naapya di pagito na pagito sa katero. Ano katawa lang naman? Na ini kanidin sa ginonya, hindi na niya kalalay para kaya Allah, wala tahajud, wala amal, nasulusok niya kung hindi man ikarman niya kumadang na taon na ini, galit hindi tayo kaligin. Ibula siya ito nakalaba ang ganan. Hindi mag-exercise. Siya man ikarman niya. Tingin na mama, baka di bula ang mama amiyaw, bako doon na nagkarumamaan, ada ka bako. Tingin ka mama, hati masyadara ka bumursar na berbukuakwain, kenapa sekarang dikatawi, tidak bakal diulang niya, masama. Ada apa nama aku? Naya siwa aku tama mana biar kau guru kunin, kau lebih tertentang aja ke amalan melatasa, ayaman anak kayak garanti, berabis siapnya nggak? Kayak ini karman lagu kan? Allah Akbar, kayak mana kau pegeta? Nah dia mau tambah dalam pegir mata, bapak mama pegir mata atau tapi ada nasihat tawar mata ada berarti. Kita mana dikira, kamu dikira minat pangka? Lagi apa dia rasanya karena ada yang manggil wilayah? Asal kami ini karena itu apa dia bilang apa? Dikira mana namanya dia mengatakan namanya nggak pikir lari. Ada yang siapa kah? Tadi tadi orang nanya siapa nomor? Kamu dia tak ibarat. Atau dia siapa mama? Ini beringin. Orang lagi dari sokemunian. Na orang dari sokemunian. Na orang lagi balik kata data mana mantu dari berabur. Dia dari seperti yang Allah. Kanil kaya apa manasakan ng mga bayi? Nauwa na rin kaki karumang ka. Nabali ka, na makabali. Napanasakad na rin kung di nasala ng bagay kayo. Paano ba ng kanin? Kapili warwala rin man kayo eh. At ito kanila. Yamuhaw kayo, yamuhaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadi mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iswagiro ng mga bayi. Orang yang mengolehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kota khabar syakar kanun ayaman wa kanun pagalwi. Ayaman wa kanun pagalwi man to pagawin kanun.
Sa mga ko siya na pagpupunabay ni Bunukatan ni sa Tanwani. Yan kaya apado ko mga kadirya kini Hasan al-Basri. Eman namin apado ko mga naulama. Away ang taga-ira ka taga-bagdad. Awliya po na yung mama. Nasa kanya naulama po. Aya sa manutuwa may perulungan niya na lima magawliya. Na sumanso, so Ishaq, so Sufyan al-Thawri, so Rabi'atul Adawiyah, na ayamanan niya, na ayaw-ayaw. Isa pa nagyapan ito lagi kina Hasan al-Basri, na tama sa pagpumabaan niya pun so Rabi'atul Adawiyah. Uway, ada mungkin wala rin ini pada sana mga tabiyo, ganyan mapangarma. Uway, lagi so Rabi'atul Adawiyah, na ganyan binubiyan tumwa ayamanan niya, na lima gawliya. Kasya ko tamasa na sumang awliya na lamang mga dato na ayaw mo misasangigin ang awliya na sumang Rabi'atul Adawiyah. Na benar na po na misasangigin na sumparat yan yung wallah na kayong buwan yung pan na kaya sobran yung pan sumparat yung mga pwede na mga dato ang mga awliya sa wallah. Pamana kayong buwan yung sila nga akiyang makakalalaw para yung Rabi'atul Adawiyah. Laman na kayang pakalaw para yan yung wallah yan kaysa nang yung bisito. So dua mga bubay ang mga pagin. Alam mo kaya pa ako mo magabi. Pag yung magabi na niya ako masira nun, niya gagawin. Tinggal doon katawa mga baniya Rabi'ah. So Rabi'atul Adawiyah na ay afili dunia na sa Ismail. Away, marang mamay na sa Ismail. Napakasal na pumrisya may nausina yan. Ako to akabya mo imbawa sa Rabi'atul Adawiyah ay naman Pedro Rabi'ah wata o Ismail ang gusto inaakaroman yan na naman mga bani, naman babaya tarabataw. Nasa pinipawatan ko Rabi'atul Adawiyah na hindi betwiran si Rabi'ah ay amanan nila ikapatawatera na bubay. Ay amanan Rabi'ah na ikapatawatera. Itinip mo Rabi'ah. Inang na kagaya pa naman buhat sa Rabi'atul Adawiyah na na solo na may kagiro sukarama karma ismila dito sa ilaw Rabi'ah ng binuwatan at tinampuwat ako'y naliyakog ba kayo sa maliwanag na kalilimutan na nakwain kami naman sa ayamanan niya nagas may naman sa ayamanan niya ipututugila sa barabar tigilan niya na Rabi'ah ikarama niya sa Ismaila natutukan ka niya sa ilang tanwa pamangin kang saga siya, o kaya, asa gusto minunuwa ka siya na ayamanan niya na kapuluwatakan na kalihabi ang ginawakan, ang may kalatarian niya kalibuributan, na niya kagiruso karuman niya, na Ismail, at tingin na niya kapat ng pululaw na din na biyamang niya na nadatara naman siya, sa ayaw kung bumang niya naman siya, na pamang niya ko siya, tingin, na tingin na rin mo na niya kapaguloy, matong niya kapaguloy. Tama siya naman niya na, niya totok yan ang butuan, na berhubung niya kapas ini lumiran. Di buat kaso, Harun Ismail, naso Rabi'atul Adawiyah. Nantuloy niya pa kalala para kay Rabi'atul Adawiyah. Nandiyan kayo sa mga niya misitaw, subuha katawa rin, nakagyan mo magagawin. Natugulo katawa ba niya, Rabi'ah, anday sultano. Ita niya makapamagina, kanya kalimutan na niya. Nauna kay bidas sa Rabi'ah, tiguruan ni manin nakawan. Na hindi nung kaya bidasan, nakiyabutan na apoy. Makarapang sa barabar. Na isa ka pupunutunan ng utad mga tao mga bay, na pagili na rin so tiguro. Akawan ng Rabi'atul Adawiyah, na buwatan na apoy, na tama sa makita, na din para maging puti amanan yan, na barabar matatago ko kamariyan. Ito tumagalay, na nititigdan ng karma, niya kada sa paratiyan niya po Allah. Ang pamakamaswatan ng mga sa paratiyan Rabi'atul Adawiyah, ang matimbo niya, ay panuwa niya kasobrang, nakalabat ka ng 50 lola. Aso niya pilolo niya muna tanong, nakalabat ka ng 50 lola. Na ito tanong 50 lola, kada makalibig sa paratiyan, tanong magandang paratiyan po Allah. Ang lagi na ba siya magpunin ang gagawin? Totorokan mo, kailangan sulat ito. O, lagi na makalibig sa paratiyan po Allah. Nabiya kay sa Rabi'atul Adawiyah, sa basakya pakalala uparating po Allah. Nauna pernah haji, makapok sa Baghdad, makapok sa Basra, sa Iraq. Nasi siya mananiya na makapernah haji. Nasa mga pilihan niya makabiyag kay kuda, niya makalalay kuda. Nasa kanya ni isa sa ngiro na ayaw kuda na himar, yung mutadag kaya, kuda amay tuwadag kaya, naik yung kuda, owas. Nakagilin ko kuda sila. Nauna, iyawlog Rabi'ah kaso kuda na himar na miyatay miyatay. Nakaliya kumatay sa kulay na himar na umuntol sa Rabi'ah mga kasulat.
Na tugu mga panya na panya na hati mga kaya mga datawa, tugu mga bero na rami ate siya po na akan nasa kanilo malag nasa ikudo. Uli, nasa tawali ko na sa mga kaya na kudapan. Na yung mga Peter na rami na tinaunakan ulit, asyurunakan sa kanubo. Na tinaunakan ka, napapula na ka, namatang na nga pula na kita na tinaunakan ulit. Nadahuna kimati, uway, na niya pa masurabiha, na siya ko na inahima, na kukuda niya, inuyagin, ayaw ko na Peter Rabia, o daw po na ang nakabiyaw ko na inahima, na tina ya Allah, na ukabayak kong ka, ang mga tarusang sa Kaaba, sa mga nauyagan ka na kanabiyang kay ako dahan, ahima, na bilin mo sa himari na pinig, na ayaman niya, na kung yasyo ko anda ng normal yan. Niyang kadalay para niya surabiyatul Adawiyah, niyang isa mananungan, kapiyan niya ni Gugu, Malay Gugu, kenapa dia memang satu dia tahu tampil, apa pasangin apa mengisani mu nanti matang mengalih mu, berantu nali mu cipu, berantu nali mu, berantu dari mondok tanda kemana kita tahu, kan itu dia nak pelawai kan, peman apa tanah, tahunan online, Allah tampil kan, mana awes kan mama baikku, lagi si mantuan yang apa pelawai, mantuan manu kita sawoso, yang awalan yang aku gagal kok di maaf bisa sekarang mangka. Sekarang kita berdangan nanti yang anak adik, kita tahu nak apa ini lagi buat. Ini ada yang berbeda, dia ada orang. Lagi aku berdangan nanti yang mereka itu di mana ada. Lagi yang nama ini nama buah anak lagi, apa kita tahu nama buah. Macam apa kita manusia pengaruh. Kalau benar marah tak, kau kena. Ini macam malu dia mampu dah. Ini aku bani mampu, ini macam dia tak ada budak, dia udah pun. Anak kita orang nama tanah kita berasa ini tak paham lagi. Pemerintahan dengan pelabelan yang awalnya, anak berpelabelan ini punya watak dulu. Tapi kalau kita watak dulu, anak mengawal kita mengitu. Tapi kalau nak asal ini kamu tak dulu kali aku itu. Nama kali ini kami pulang kan? Allahu Akbar Allah. Begini dia siapa pun itu. La ilaha illallah. Apa kami tanpa itu oleh Allah. Oh ayo. Yang syahuna surabiyatul Adawiyah na semusulit po kuwartonian kaya berbentulan spesialis terhadap mga bayi kemarin mengalih solo tanong adi madakal sina mga bayi na mabulat ng parehang na story na pararagan mga bayi dapat terunong na muunto ng surabiyah po kuwartonian na yugi magaman adi awliya po bayi iba na ito katawa mga awliya mga ulama ini nu tadi penikerabi, tinggal tu ni penikatau. Nanti no ubah nampangan kanian antanian mengapagana, antanian masakota. Nanti nas lagi ini babaya. Orang tadi kata wisirabi ang ayam mana ni nama dia dulu papasan kapangan ini. Dia mutaka bersati kerana ayat kalimah Allah asal mengatakan papasan kapangan ini. Pamana bagani kalimah ayat mengatakan ini Ar-Rahman yarhamuhumur rahimun. Syawallah apa saling dulu nak ikut kelimu yang semangat tahu apa beralimu. Ini pendidikan yang berkawal yang kata mali. Dari mama ni wala saling kasih siri senama pun. Dan lima pun penada berlalu. Nah, ya hadir kita apa ya Allah. Dapur kapan? Dari kami penada berlalu dia siri sempurna. Ya Allah, nak kalimu nakungka dan ya dalu Allahu Akbar. Paman apa kali kelima kami ya dalu. Mama mau apa sana sudah apa sih dengan anak yang adu. Lagi aku dah madu nanti tidak ada dengan tanah yang mata. Kan tanah mana ada. Nah lagi aku dah di mana nanti nak oleh lebih latihan TKI dalam menakai di tanah adu. Cuma aku ada sih dengan anak telefon ayam ini. Jadi kita berkata mantan yang tahu nak pakai, tahu nak pusya, ini nak mau bisa tidak bagi dia kotor ini pama pun dia. Nama ni saya tak berapa juga tak pasal malika baru. Allahu Akbar yang kamu dia adalah sahabat ini. Mama ni berkhasur kata tak. Nama Nabi itu. Mama boleh pasal mana kau Nabi itu. Tentara waktu Amerika di televisi. Ada nak siya pagkumangan mo mga apres lah. So biskuit apeka. At pinabigyan mo ako ng peka. Wala nang sakihin na saupa. Yang mga mo siya tara na yung na saupa atara. Mama naman gudu-gudu. Sana nakisakala ako kapon
ka na hindi ka naamulasyan na kawallah. Ate ang mga alim. Ay bitiru Allah sa surah At-Tagabun sa kapusan. In ta'ridu Allah qardan hasana yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. Upag-utangin niyo sa Allah sa kanya. Yung upag-utangin niyo sa Allah na sulit ka nili pa mamagay. Yung upag-utangin ka nili pa mamagay na ito man ikutang ko Allah. Na ayaw niyo na sa Allah. Nagtakapan na Allah. Upag-utang ka sa kanya. Nagtakapan na Allah. Sa hirap-hirap na nagtakapan niya. Halaban matagos ito pulo. Allah yudha'ifan lima yasha. Ang pagtakapan na Allah sa ayaw kumataw ka sa Allah sa kadakalian. Nah, kenapa lo bagi bukan terlalu lama? Apabila kapan Allah berilakan, nasa anak biasa dari dalam nak wala. Wajibnya, biu na amian bulola. Wajibnya amian bulola lang. Apa yang kaya nak wala, apa yang kaya macam yang. Kenapa mengenai betul apa yang bukan? Ya Allah, saya itu tahu. Ini bukan apa yang aku tahu. An bagaimana apa yang beranian? Wahai keparatian si Allah. Na ina mo ditilawan na niya ang Agram Zero. Napakagulan din. Ano yung nagatilawan? Na siyempre man, sana makatatarong sa waleran, makagaganap sa waleran, kali pa paano, kali pa kami ang katilawan. Aalam na tayo sa mga nalan. Na siya kung pagkagulan na nagatilaw sa Agram Zero, ay mo biyalang makapira ka na, luwag-luwag ito. Ikaw na ang kailangan din. Mapitan na wain pauta. Namata, kaya pikilang na muna pag-giligay. Iya nama giligan ako pa. Ako na niya na mamasya ko sa tiyan ko ibubri. Namiya gila ko na nasuligin na arma ka niya katawa-tawa. Namili ko, nito ko lang. Kama namili ko, nasuligin ko na 40. Nakira ko tayo sila 40. Ako niya lang ako tira naman 60. Iya na ko yung niya. Aliman mati ako utapro. Kaya na magaling na niya ko 5. Mantan, grabe siya. Tapos ito niya ako sa murhata. Hindi na makatigil. Adi ako makumako sa terminal na iligan tumarawi. Lasok niya kaya kormo sa sentiri ni Kapitula, tiga ka ng kailangan na kung manakor na, nilibigay ako sa iligan. At iligit lang na gagawin din restaurant. So niyo ako sa gisyan. Kaya ka mapasok sa may pagisar sa Motegras, na kakakapatan na niyo kung na gagamit niya. Sabi yung pagkukil ako. Nawakan bigili na mamasok na siya. Hindi ka na nagari. Hindi naman siya sa madalanaman. Ako ka na yan po ni Kutu. Tinalik belum jika pembagian di kanan akau. Dia na sa kapra. Tidak na di mana kita na marah. Paman ang lalako ay sumusi. Ya staka. Dia lang na aling ka. Ino kas ka di tetedaan. Aning mga karkas sa pa. Nama lo ni sin. Dia na Allahu Akbar. Dia dah aku tenang. Kami pikir aku menang semerakan. Tadi nak hati ada mo sa kakaraka. Nawa nang yaromen na pugeromen na sampai itu na gugato. Namanya dia juga papakuak. Tinggal na alhamdulillah ya mana saudara kana lebih magatos. Baka pemasa kongres sama dia bila susah sawana. Ayah mana sudah terus kayak pemasa sama di sebuah terus ini perang ya kata mana dia udah. Tinggal na alhamdulillah. Mana-mana. Kan wala kayo niyo pikiran ko mana. Wala bibigyan ako makapatrang na ating na makakinis. Kaya na niya pikiran na tiga na kaya. Niya ada sulit akan ko mana. Tiga na niya nililili perang na kaya. Yung siya nililili perang na ngabangan panghargaan ini nasalahnya kau pikiran. Tiga na nga ino mana. Tinali madami ako bibigyan yung puisi mo ko kaya ko itu. Tapi dapat tosta. Ini masih bertahun. Ama kapipin naman. At natin siya kung yan ang bagay niya di sa inyo. Namaroon mo siya, tinanaway ko, kamaya ko, hindi na naka. Marang kami datilang. Kawan lagi kinali mama, yung takan na di ko pumantunak siya, may tumana. Hindi ka na may tumawa. Ano hindi ko kailangan na subagan ng kartangan doon, kati ang ako mama. Kati ako lang kanina, nino matabla na magulo. At ang matabla patos siya. Daw ano nito na di ko makarinig ako. Nainila ka na niya siya tiyo. Namatang-mata kami at tataklan ko. Daw sumuli ko siya. Kaya hindi sumagiti yan. Ikaw sa martin. Namamantin na siya ko yung mga paralo na tinatagwa sa Rusya yung mga baliya. Ako mga balakan ni Nagama. At tumatalipod ako. Mga tinapagili ko siya bulagi karumakan. Tatagin ko siya puro ako sa ngayon.
Kesambi cuma mutlak. Jika kena masa bagi siapa, sisa mutlak masa jadi kiri saja semua. Aman di mana kira sudah, jika lima masa kenaknya ada beberapa mengasari dan nakira ada lima terus. Dia beri kau, dia akan mudah bersih berjalan lagi dengan bawa sini aku. Kalau mengabsi nama tadi nanti akan taman ada udang. Ya Allah, wakbar malingnya begitu. Jadi nangnya sari dia berapa nak untuk awal ini. Nawa kena pilih nasi mesinga, tiga anak di bawah berbeda. Tapi dia bawa sanggup juga Inalim sampai jadi kader, bulan musuh nama beberapa kau. Inalim dia tipu mana lima nama nama sekali. Tiga lima nama nama bernama nama. Inalim ada yang biar rasakan. Anak yang istimewa di kawasan. Dia itu suami anak. Mungkin ayamnya pikiran, dan dia nanti asyam ini nanti kasus Allah itu. Dia bisa disebutkan Allah. قالوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم يغفر لكم ويغفر لكم وقالوا تجد شو الله sama dia nakul kana sa tawo na napilan kanya nawang nakibuan nawang nakirame tugrame na sa may temo ay do nasesami mudu so bukan terus sa ibagay na ibang yakman nasya binuwa na duwan nawang mga guro katiga na diri sa wala ati ako nawang nakim mabubulsan ya kapat tanah benar-benar dia latihan tadi 20 udah lagi pandai untuk mengakibatkan diri orangnya ada jangan kesan tapi apa yang berdoa subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah ya Allah asykur rabbi kasyukri syakri berbeda nama takut Allah ikhlas dan terkab yang berdua bertahap akab yang bila mata la teman yang kita kapal berbeda nama syekh Allah syakri Allah la kenapa tertudua la kata yang tulis sore belian asalan yang memberontakan Allah la in syakartum la asidannakum berbeda nama takut Allah apa bukan menamakan siapa namanya itu menggerakkan nama alimu tadi yang menolak Allah yang terkawal ayat kata Hasan al-Basri لكن افتحوا جهدكم على 4 نفر إنهم لقيمكم أما قالوا تماني من كأبات بتان بغير الدين قد قعدوا بنوانيهم نعلمت رزقي فلم أقول غير ذلك تطمئن قلبي ومن أقيت قوانا أنا شورش بي أنا رشدي أغنين بستا أرقاقنا نبينا بلغن بقاقوا بستا بجيتك لأقيت كنا إسواني بألين أسالي كنا قاقوا لأقيت قوانا نبينا Wah, nanti apa yang lakukan? Padahal aku lebih rasanya. Dan aku berulang untuk Hasan Basri asal aku san. Apa lagi tanah ini kota Pesawat? Ikhadu apalagi aku mengapalah utamanya untuk Hasan Basri. Na'alimtu baina wa baina Rabbi wa baina nas. Nakiatu kawan akan sokin dulu anak Allah. Nakiatu kawan akan sokin dulu anak udah taraf manusia. Kainangan nakatu kawan itu bukan terberapa udah taraf manusia. Ikhadu نعلمت عملي لقيت قولا خشب البغض فإن لم يكن يعمل أعمل نأطيع دين من لبق بالبغض بالبغض إلى رأيان لا دخل مع فاطمة إن ارتقى الشقدقة لأني سمين ارتقى إن أنا بالبغض لأني أنا سمين ارتقى أنا بالبغض لأني سمين ارتقى لأنا بالبغض pasti seminar kalian ada yang seminar seminar apa kalian yang seminar yang belakangnya apa kepada teman insyaallah. Kalau terasa berangan ada dibaca di sini nanti akan agar buat sadar kan dia mau musnah nama tahu gitu dia kira masuk ke rumah dia nabi berbuat apa insyaallah la ayatun al-qafar na'limtu anna al-maut haqqan علمت أن الموت حقا أعددتها زادتا لقيت قوانا كنا سخابتين نبيو سخابتين نبيو Nabi telah berdalam syaratu yang api asin bahwa Allah. Iman tu nak itu kawan suka pakai. Dah abad tanu berlabih saja kaya apa pakai. Ina beberapa anak yang manusia tanakan. Nakang berada beberapa. Dua pulau bisa jadian. Nabi bawa tak, Nabi wata akabar. Nak ada belum nisatian. Nak ayat itu berkata dua orang. Antara kabar yang kabar kemudian kedua kata wala ta'aqa na ayat maknanya na kemudian bagaimana betul yang kedua kata wala ta'aqa na kedua mabadi ke amananya na sakit pa na kedua na sakit pa na betul bagus na wala ta'aqa wala tahu na dari kita wala tahu na tiye na pia untuk nasara di badan wala tahu na kuat kau kena mana kedua na
napataya niya, yan yung siguro at awatin, yan yung pagkabagabay. La ilaha illallah, di na sumali, hindi ko mga ina. Kada yung ito mga ina, kada yung ito mga ina kumawag sa iyo. Ang pinakayaman yan, na ibatay suwata yung mga asalaman na yan, na ibatay suwata na piyamyatekan mo, na di na sukat ang gagawin at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na di mga orang berlomba, dia tu kawan-kawan mga kapatid, ada bertanong berlangin, na pagkalaga na nakasaman na mapya. Di mana yang berlangin? Igra ko namin yung malakan mo siya sa kawadaya. Atakin mo niya kirang sa niyo na di ba kung isa kawalaya, nagdadama nira na nga niya, tegera na di buburo pa, na putok man sumalakan mo. Putok man sumalakan mo sa mga kawalaya na kinuha niya sa niyo. Yang itu putok, na pagilingan man, ano man ang petero ng apiya, na panagilipog sa niatero, na basta mga masamulian, na kuha niyang pasa niya mo. Naman man niya muna niya sa kawalaya. Ay ninong ka po, na kinuha niya kirang sa niyo. Na mumera muna niya sa kawalaya. Ada naman nila ng isa kira mangyata yung sila yung guguro. Ako meron ko sumalakan mo dahil pinag mga tao, inang kilay. Ako meron sumalakan mo, ino kami yung guguro. Ino yung paggulo kang kaya paliwan niya dahil kinuha ko sa niyo. Ino ka nang kinuha sa niyo, mga masong mo rin na kinuha ko sa niyo. Ino kinuha sa niyo, kanilibang nasa yung talaga. Kinuha anak mo na sa niyo, kami yung masong mo rin. Tanong yung ada bakarakan sa yung talaga, bakarakan ng kaliman. Naisumpat malakan mo sa kutang at ruyan. Wallahi, la abqa wahada minkum ahada syai'a. Na ibutuluntung malakan mo sa kabur Allah. Kanya nasikan magpagawa yung masang malakan. Ano nga man bibigyan mo kayo sa kawalay yung buro ka dito man sa kanya mangyatay. Tapos mga panig sa malakan mo, ibayag pa naman yung kailangan. At ang buwan mo, di madamuto di mamangurihan mo buro. Ada naman na doon yata yung kailangan. Kaya kailan sa malakan mo, kanya ka pa rin. Ang manis at ang burong, ay da! Ay da! Manilinis mo na kalutan niya naman, ay da! Ako naman ka nakakagilan ng burong. Apin tinggal-tinggal di kiro, pendurong ang bulan. Nakita sa mga nakalutan niya, kalau kalau biar mga titip sampai tahu. Oh, ada penerbitan saja yang kabatay mo rin Allah, nanti akan tumangkan mga Fatimah, mga babayami, mga luksami, mga aryami, niya akan tumangkan mo. Sabi ka yung mani muslimah ni Allah, nanti ka hindi ka paningin bala-balasakan Allah. Bulikan Allah, nanti ka kitimutan mo, nanti ka kitimutan mo surga Allah. O sa kamu lang tanunan sa ayaman niya na pangandungan ng metropol sa nga alin na si Zebuli, at yung nga pagritan masulutan, at yung nga alim Jamal Abdul Manaf, asihim niya kapasa sa Misir, sobrang niya sa pagri ng mga ulama at sa sulutan, sobrang sila sa mga pagri sa dalam sarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tungan na mapiyakya, nagatanong si siya kay Yabaluy ni Sabat yan pagkitanong. Malasanin wala, nag-umangat asal, kasi kitanong pagpulitaw tanong sa kaya dunia. Ano pa na nabas sa oras tanong, bandaan na mapiyakya, pakatulog tanong na nagkakaiya microphone, si siya kay isa kong mga gurong tanong, nasa lakaw kay Al-Alim Jamal Abdul Manaf Urangking. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mawarin Allah, iman ko na papananamatan ng Nuswala, sa gaya kaya pangating postan o sa gaya mula na Ramadan, ay iman ko na pudiyata so mga ulang tanong, na umakaniyata siran na putmata ng mapita. Ulitan ng makaniyata, na absempor na tanong ko, kamis. Pakakinig tanong siran, amay ka kagabi. Mga alas 8 tama sa alas 9. Monitor na siya na hindi ko babasa. Yan ang tanong natin kaya kung mga ulang tanong, hindi pa ba na sa interwaranaw, nabugyang kaya langkap sa kaya Pilipinas. Yan kung kami ang pamakusin ng tanong, na o pamakusin ng tanong, na mala ang kapuan tanong mga oripula,
kita nung pangalipatan, ang yung ay bukas sa Idul Fitr na miyakana na ini ang inay ng Allah na ayamala na panari ko sya'air Islam. Ama na niyan na mga tuos o ka-Islami. So yun isa pa paapya subai ang lulong sa bisita niya na kapakay ako tuba asa malusin ba yan? Punto. O ba niyan sa mga tawan o bakit sa kunba na sa kanilang punto? Kaya ba siya ba yan? So yun naman na niyan na isa ang ang pulo ng tanong na Pagdikar tanong sa pinakamapi ako mga dikar tanong kakamutan sa mga dato sa mga pinaliyo ang imamutan rin manilangitan na putba tanong kaya namalak na nila ko mga kaya niya ako sa mga lang matulalan po na naman ko na yung mato ikadwa ako na tanong naging mo ito ako ng tanong yan mo tadi tanong ikaw panakber o gagawin tama sa kapita. So, hindi lang yung mga takber. Amay kasuma sa kung football ka, na nangagin. Nangagin sa pento na. Kaya ko pa, nangapag-inom sa kapi. Agi ayaw raso, kasumpo sa Idul Fitr, na mano, isip, kakagi sulang mga buhay sa Fitra, na naipupilero na to. So, Idul Adha, na mano kumalagaan, kakagi, so kasumpo na. Ayang karambi na hindi na amapya so darpatan o kasita ng kutuba o sakra si sa liyong kugas kita di sir inong tamo o papaguran o amay kapuling tanong na si tanong manpagungin o sa manalalan so inong kita na na sana ka pa napagumitan ng alalan agiya sulang ka umasalak nasingap man kubalang napanasok na mabala ka sumpagaling na naglalawin prila isa binapanwa takabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal pwede ka nung mga taniman niya sa mga mantan kaya natin ang pusyatan na ayan na pito na sumpaka na usok kayo abista na mano pamana yakin na naman so kapaka kasi ang ating rosyon so ang laki ang ganyan ang gainom yan amanan yan, nagbulolaan yan. Isa pa po mga alat tanong na di tanong sugar mo po mga ano tanong kapag siya may parado. Mula po sa kapamilya, isa sila sa niyang mo amanan yan na kaya pagkakutbataw man ito lang yan ka mo kung mga pagarikan o mga mayor ako mali sa bisila ito na baryo. Hanap niya panindo sila sa mga pisi at mga naman na yan. Saan na mabiyaw ni kaya paka-recipe na yung na pergamyan. Yan kaya kung na ito'y kumala ang gumitanong ang paritanong sulimu na murila o Allah. Yan ang tanong kung mga ulama, yan kaya kung na sa mga malaika na langwa na ito pang nakusundira nun. Na may kamakapasitan ng kutba na balik tanong umawarin tanong sa Peter Allah. Hindi na tanong yan. Dia bayaki, na dia bersyukur kepada Allah, o permiu, aso, inilah yang mulai dan terkadang. So, inilah yang kuman puasa, o mandawi, anong katus libu, na dia kapsi ko, iyo mulai dan terkadang, na kuman gawin mulai dan terkadang. Na takap pumanagyan ko anong katus libu, na taman ko kapakawang Idul Fitr. So, yan na dipakapin, pia-pia tanong, iba ito na ito na kaya nabon. Sana nga ito gawin. Kaskanuhan ng mga tamok yan, mabugay din. So, saan lang ano ako? Mata niya, umalisan na naman na yan. Sa makapagayroon sa libong Allah. Yan ang tanong yan kung mabalas. Sulang-ulang marumitan ng isinibisin ka na taman sa pitugan o sa takapugan na tiwala di. Ada naman daw kung kalahin pala sa puasa orang. Yang isa, iba ka sa dia kan lagi yang pagriakan. Laso atur lang kubara. Mana na ulama sa dunia
na boleh haji. Namun nangakan ni napakapagila sa utang. Kalalang, kaya matua sipulin niya makapiyapiyap pagdo na dendang araseno. Makapisa manila na aircon. Makapisa na aircon. Namun ni nakapilya din na marun. Kaya kumati na pinagsiran na miyang mayroon akhima. Ay man akhima natin na nunjuk ke sila na ada mereka Abdullah Mubarak adua katau abu kualaga asuk ini berbuka sumaan na kirueran so kaya mayroon na kaya kampanan sila sa tingin na inunyo na ang kaya mano kami kahit ada masumbali ako suwaman na niyan na mga pigiran na ay baba laman na kami tidak kayo tidak sumaswa kami na biasa yun Ana iya takut sa gagawin nakuran so hasa Abdullah Mubarak na tingin mo mononton priyan suwag tingin so ipinay kita na ayaw mo perbuatan kasar na so ipinay kita kapoy kita itan mo na suwag tingin so ipinay kita na si kayo mga siya nga yawa tayo isip ka takyan ये बगौरी प्रबंधन नशा में कुल दिया से सऊदी अरबिया ama paman na sabutan mga itagyan na rokan din buti mga hindi siya na dalan na pipit at kaya niya ko pa niya ko giba masuk Oman khutbah oman seminar ano ko ya kay sa mga tao kaya ko malin si Abdullah Mubarak ako supriyen kaso iplegi na meron ni buhay Bagi ini juga saya kuat. Berguraga. Ini nak kuat dia yang mana ada masuk ni. Haram itu. Nak kan dia kakak dia kan dia. Ada apa dia? Nak ada dia guruna. Kali aku mak apa sebeli haji semua ngambil ni haji. Nak bulan mai le Abdullah Mubarak. Nak ayat kata lalu nak dia kan ni. Apa dia? Dia nak guruni. Maka nak kali aku minta nulis syari, kita berjawab dari misal peralatan. Ia kau tu mereka jawab. Nak kali aku musyrikan, nak dia kau tu mereka syari. Nak dia orang kata apa dari kapan peralatan. Nak dia tidak benar buksa kapan hari dari misal peralatan. Nama ada kata suatu dua ada mana? Atau dia, soalnya kerana berdiri siapa pakaiannya. Mga malaika akan nengol Allah. Sabi yung tiyaman na niya sa mutuo. So kasi juga mula ba nila na Qadr Ramadan nasa kami kanay ayaw po gusto mo kiyan na kanay kapamubra na ayaw pintir o mga ulama na mas bala ibalas. So kisi juga alakasan. O mga miskin, mga ilong, mga balo, mga lolo, di ka lolo. So mga ulama, mga miskin, napulino. So mga ima, mga ustad, mga bidal, o masjid. Nambagi-bagi mo na tapo ka na. Pero di mga gusto sa hajj. Mapuni, sa hapin yun, wala mo gila mga sulwa ka tao. Yan ang isabap. Ia pun tak perlu turunan bagi apa yang nak. Ia ada kedalam dia akan jumpa. Ada pernah buku bila pernah bicara nak sokan ini. Ami dia buat ini jadi juga 500. Lagi yang buat kiri ni lakan nak dia kena kau jadi begitu. Ia akan lagi kamu masuk dari ini. Nah sekarang mana? Mungkin kami biasa di ada kiraman menguna 500. Kira 500. Nak besar ibu. Maka nama kita mah Allahu Akbar. Ia mungkin ini pengira ada dia mungkin kau mana pilih dulu Allah. Lagi pun paman dia nak apa yang dia nak. Dia pun tak kira dia paman dia Rabaatil Adawiyah. Rabaatil Adawiyah nasihatnya sampai saya. Dia nak semua bayi awliya. Hari ini semua yang nak. Bukan dia separah dia jarak dan tidur. Bukan dia separah dia sekawan-kawan dari kiri. Allahu Akbar. Baru kita mah. Ada masjid yang sampai sila Raba'ah. Masjid Raba'ah. Na rumah itu dia gitu. Rumah ini si sambayang.
Kaya o ba yung opisina ni sa mga murid? Madak na, dia mo tayo bro. Na mga ginaw niya, dia mo ka ustad, dia mo ka dukto, kaya mo ka masjid. Na ada hospital, na ada pa na jimul. Mama na aakin mo na sabat. Sa data na yung wana, action mo lang. Na pilo-pilo na yung program libre. Ay mapuro doktor na si Dr. Mahmoud Hadmoudi. Mustafa Hadmoudi. Na ino kami dia luwagan siuporta kami yan. Bagaluan yan sa mga pasang sa college, sa bagaluan sa Paul. Na siya kami ito sa piyakang kululan, kaya tulang yan kita Mustafa Hadmoudi, mapuro sa kiyang mga hospital. Awin mo ka masjid. Amin pula ng bangki Dr. Mustafa Imam. Akin isadok sa Dr. at tagawar kami. Sisa masak naman na ada rokin na niya Manila daw ko yung sumay. Ikinilata na. Dapat po pa sa sakit ang mga malibri. Ito ko yung nagpirinsak na hindi mga papasya sa kitab. Medyo pa sa mga kitab na nauli ko mga papasya na hindi i-clear. So naman yung mga dyan. Ika, bibila na kakilin ka. Ika tinul force lagi ng force ya. Ibarat bang ito. Nah, dia mo kapyan mo lagi pagalian na yan. So, ya isa. Natala na di magduro. Siya po mga ligaan. So, asa sumaba at al-adawiyya na ulit. Niya ada na para tiyabay. Na di ba niyabalo, ay kumati ako sa maniyan, na sumyo ko so kasanong pasari. Ako so mani ko kundila. Mga uliya. Ada talagang pangaruman nila. Hindi mo mga pangaruman niya tiyabay. Talagang pangaruman niya. Takot ka. Kata ka mabasok ka kaniya. At hindi pa nga mga alim sa duwami, itutok ko sa dua lakat, makapamakin ko sa dua taga, bugang mawala sa dua surga, ako man siya tiba sa surga na makano ba siya sa dunia, nanti ko na bilang niya uso ulit ako. Kaso mo lang ito sa baka auli abay. Ay mga auli yan, kaso Mariam, auli yan. Ano mga baka mo sa bistiwal ng talaga? Kuman ako mo sa kanya. Nah, kaya ko ikunurang ito, hindi mo yung mga lakyan, akin na dito, katamaan. Iba ito nagyan nga sa daruduban, na atin mo kumano ka, habang mo na ito, ito. Ano ba, mga sunatan na mo, pamana, di ka menawan, di ba ka, pamana, di na ginawin, barat. Nagilan, paano ni Gilbert ka kami? Paano ni kami mga politika mga uliya? Nagilan niya kami para tayo mga uliya. Nilipin ako sa mga uliya, nagkagay siya kasi ng pasari. Wala meron din bagi ng palaya. Nagilan na. Ama na niya, napalay siya naman siya. Napalay siya naman siya. Naumasunod ang mungga, napagiwan naman siya. Nagilan na. Ano niya pa siya naman napakpak. Diyan, amay kapon kaya mo, Hasan. Ino, isang na sudah ilaha illallah. Ada tuh Hasan al-Basri pilih dengan bos kapilih. Bos kapilih dia betul bisa buka. Dia bilang, dia coba juga. Ini dah Hasan. Amai kamu tak bawa ke kuburan. Nama kau masuk rumah ramu sunat ke, nama isi nak berada. Nanti tuan nama, saya tadi kata dia teman kah. Tuan kiblat tak ada lima kah, tuan kita kah. Waktu orang yang pulang Rasulullah, ayat Nabi Rasul Muhammad, ayat Nabi Rasul Islam, ayat mga pagalian Rasul mga mukmin, ayat kiblatan Nabi Kaaba, ayat mga Rasul Quran, ino kisah benar. Ada tujuh hasil apa ini bu? Waktu sesuatu itu kubur kah? Ini Nabi apa kah? Ini guyuran. Ini sih kata lo kan? Hasan, ada yang ngomong saya mana mulai? Ain dia Rasul kita bang nasi waktu ngomong na umakawa na kawanan na dinisuko mo surga, umakawa na diwon, na naraka ko, ino, anda ko gagawa. Anda nagigawa ka nun. Iya, kawanan na nila ako, hindi mo nga nila ako. Inapilin mo, bos ka mga kami. Nagiging na daw, napil ka doon. Ginsuan ko ba yung nagiging bubukan siya? Di na sikapat, ano-ano. Di na Hasan, amay kagunin Rasulullah, fariqun fil janna wa fariqun fil nar. So sa magiging inaasap sa surga, وسيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى الجنة زمرا الله
Begitu Anda mengatakan, begitu saya semua nak berbenda jadi kurban. Ada mana mengatakan si penduduk saudara anak, istilah ni korong tay korweran, istilah ni ipingang ngasiran. No Hasan, amay kamu nalalo sumber nalalo. Abu wallah, asosatu dinapasok sa surga, asosatu dinapasok sa neraka. Anda ko kental ko Hasan. Anda ko kental ko. Itu na awliya betul. Aulia, asal aulia dari kita kan, apa kau masuk di sekolah? Tadi ada bukan aulia, apa kabar? Tadi apa? Apa tadi itu apa tadi? Apa panas itu apa aja siapa? Mau pergi masuk di sekolah? Dia taruh karya. Lama nanti kita dia kata berapa? Mata nanti sebut. Dia berkata ada apa? Ini. Bahwa dina bos kafir kita dah bos kafir sendiri. Bahkan terkali di bukan Allah. Dina Hasan dia pelaka. Dia berjalan mah. Kayukan kadang lagi ajar kau mengapa silakan. Umrah itu. Maka orang berbeda juga. Ini adalah kasih ini adalah betapa. Bahkan yang mana siapa? Bukan siapa mau letak lembut. Itu berbeda kelima itu apa juga. Tapi yang orang masyarakat itu ini bukan yang benar haram. Nah yang mengumpulkan orang masyarakat apa? Jumlah pembeli gedung, dua kali dah baru tahun itu. Jadi mana menginami mana pembeli, para kian nukian orang, kopi ada nama yang suka sedang pasal ini. Dia makan kita, dia suka beli ini, dia suka beli ini. Ada kita, apa beli ini sih? Ada nak beli itu sepuluh. Jadi ini dua, sekarang dia ada yang beli nasi ada dia. Saya mungkin menginami. Nah dia nak mampir tak? Nah, kalau makin kalau dia kata yo, bukan dia makan berubah. Dia kata kalau bukan makan berubah, padahal ada biro di laut makan berubah. Allahu Akbar, bukan dia makan berubah nama kita. Udah masuk makan warai, ada mengalir mo. Namun, cukup berasa purbis, cukup berasa senior, cukup berasa ayu ya, dan dia terpis bos. Ya, ini saja. Namanya kan masih banyak nama. Maka wala ada pun ada tuan kau, bersiram mulut, maka buat tayak, pulang ke sudah hadis saja. Kira kita hadis saja, kira kita tidak mana-mana. Rasulul Furaj, ujian lagi, lalu juga dapat yang punya sama. Dia dari mana ni? Nabi Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin dari mana dah tahu? Nabi Subhanahu Wa Taala nama orang berbuat. Nanti tu boleh dia boleh baca tahu itu siapa dia. Ada dari saja. Wali pun masih ada di sini tu, berbudi kita. Jadi kita percaya. Ayam nak kopi, tahu, nak putih tu ada di sana. Sobra sampai dia mana? Lagi ada kopi. Bagi dia, so di mana sana nak pilih nanti kopi. Apa dia cuba soalnya? Orang kita nama orang itu belum baca saya. Akhirnya saya orang nama putih. Ada penantara kagaya, sobra dia nak jangan orang sudah tidak bersaksikan. Iya kita tahu kan dia beli lagi kan. Sobra bersaksikan tahu tak musuh dia. Dia nak kopi dia nak kopi dia nak apa kopi lagi apa. Di mana berapa pakai mana kan? So dia tadi sama masyarakat dalam pelana kalau sobra kita tahu. Setan mana rik wallah. Aduh terus. Sama naya na. Ayam masuk sesuatu ada terus. Apa bukan kita masuk suruh. Mereka juga bukan anak itu musir. Ada lagi antar orang. Ada. Kamu mereka bilang ada pun pak. Situ ada ni. Situ mengakuan dia. Dia tu lagi pak. Dia lupa dia. Dia mengakuan situ ada anak. Lupa dia ada musir. Semua boleh saya sudah awak dia nak tanya dia. Dia boleh dia lupa. Ayat aku juga dapat diinai. Anak orang tahu. Dapat pada situ terus suruh yang perempuan. Situ biak ada dalam dina. Biak ada benar-benar. Nah, namun ada sudah para pilih. So kau kau memang. Syair Islam. Namun di sana aku juga orangnya lah. Lepas kau anda aku syair amanah dina. Anda aku kau berubah. Sisa dia tak boleh terap. Terutama kan. Nanti orang ibu tu bersirat, nak makan apa itu boleh nak, apa sirat itu kena, itu boleh nak kerian nak. Sekarang nak masih dengan Aisyah, nama Aisyah nak ambil pedoman di belakang dia. Allahu Akbar, mana? Nah, pada kita khutbah,
Kita ko lang keamanan yang natin wala nawa. Lalu tahu mga gusto. So yun di amanan niya ng pamalitan ng Allah ano yung tanong yan. Wala naman tatanong si Panoro kung si Ustad Sino. At iyang niya kakakon malit ka naman ng mga pupuliman mo ka papan na pagtanupan na ako. Kaya tanong siya loga din. Wala naman tayo tanong siya baka naman kung namuri-puri asala sa sayo na hindi Ramadan. Nabi ang atutun na tanong, nagpapagyan ko Allah, may sampai tanong ko, isang panahon na naman. Pero naman din niya sa diyan na Ramadan, bata, mayakat lang na. Ano man ang plagal ng mga anim, mga kawasan, mga tao. Wala naman ang tanong sa Allah.